Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran majida. Amma ba'd. Puji iban sanglit tuput pamahasut si maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan nagpapanjari singkatilingkal alam, serta salawat iban salam panabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, danain mga sila amu imya magad hasunat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Damikian mga mumaas palanggungan haagama Islam, itukbarsin kita niyo insa taud-taud pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinamuin yari pa masi-masi biubus niya katu taniyo in ni'mat niya. Tiranan sababan yari pa masi-masi na usal na tu papag-ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. In mahuli niya mga palanggungan haagama Islam, kumawa kita niyo maniyo tiyo pangadjian hawak tu ini, na murah-murahan aun makawa aun mahasil sin kita niyo misanda kuman maniyo tiyo. Jari niya mga palanggungan haagama Islam, may baha kita pia panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala. May baha kita pia panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala mari pa dunya. Uno baha pia panjari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala mari pa dunya, hasupaya sadya kumaun atawa kam minum, atawa kam pia panjari sadya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala mari pa dunya, hawairu maksudnya. Injawab mga palanggungan haagama Islam bukun, dia panjari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala mari pa dunya, aun maksudnya. Dia panjari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala mari pa dunya, aham buuk maksud. Amuna imag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wairuun ako nagpapanjari bangsa jin iban simbangsa manusia, imbuat malaingkan magtag-ipon hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga maumaas palanggungan haagama Islam, dia panjari hati kita sin Allah subhanahu wa ta'ala mari pa dunya, hasupaya magtag-ipon mag-ibadat kaniya. Na impangasubu biaddiin baha kita mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na amunain tunayun mo india akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, serta layuan mo bang uno-uno na ilyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ha mga dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sin sambahayang. Na insambahayang ini mga palanggungan haagama Islam, dan ha mga sahalga na paagama Islam, intanda niya intanda niya insambahayang ini, siya ini inhi kadua rukun sin agama Islam. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wa hajjil bait. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, napatindugin agama Islam doon halima perkala. Inhi ka isa niya amuna impagnaik saksi sinwayruun na Tuhan mapatut, sinwayruun na Tuhan duga ingbuat malaingkan tuput dain Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daaksin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban hinhi karuan niya amuna inhi patindog insambahayang, serta inhi katunia amuna inhi tunay in zakah, serta inhi kaupat amuna in magpuasa ha bulan Ramadan, serta inhi kalima amuna in maghaji pabaytullahil haram bang makakaos.
mga maumaas palanggungan haagama Islam, nasabutin sambahayang doon na haagama Islam, hay karwarukun, intanda sin kahalgaan sin sambahayang, mga maumaas palanggungan haagama Islam, bang atat kala di hitindugin sambahayang ini, tantu wayruun kusog sin agama Islam, tantu wayruun gaus, tantu di tumindugin agama Islam. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inuusim pakarajaan amuna in agama Islam, serta inhag niya amuna in sambahayang, serta in sanga niya amuna in jihad. Mga palanggungan haagama Islam, inhantang sin agama Islam inhantang sin agama Islam, biya siya sin sa paratibay. Ambuok bay aun inhantang sin sa agama Islam, biya siya sin sa paratibay. Inhambuok imbay ya unlongta, bang atat kala wayruun hagnya, tanto di kumusugin agama Islam, di kumusugin agama Islam, damikyan di tumindugin agama Islam, biat tura isab in sambahayang, bang atat kala di hitunay, di tindugin sambahayang doon haagama, di tindugin sambahayang, tanto wayruun gaus, wayruun kusog sin agama Islam, mga palanggungan haagama Islam, damikyan in sambahayang ini, siara isab ini, in pangilahan bang in ikaw ka Muslim atawa kan bukum Muslim, damikyan bang in ikaw Muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala atawa kan bukum Muslim pa Allah ta'ala. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Inantara nato Muslim iwan sin mga sila kuffar, amura in sambahayang, nahisiyo-siyo inti minggal sin sambahayang, sabun nartuod nakapagkufur na siya. Ay bima na mga palanggungan haagama Islam, bang inhambuok manusia yan magsasambahayang, na insiya yan Muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala, na bang atat kala inhambuok manusia yan magtitinggal, di tumutunay sin sambahayang, na insiya yan nakalanggal na siya dusa sa lagbu-lagbu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in nakapagkufur na siya pa Allah ta'ala. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salah faqad kafara aw asyraka. Isiyo-siyo inti minggal sin sambahayang, sabun na tuod nakapagkufur na siya atawa kan nakapagsirik na siya. Long pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Isiyo-siyo inti minggal sin sambahayang asar, sabun na tuod nalarak na in kakahinang niya. Mga palanggungan haagama Islam, hambuok sadya sambahayang intinggalan mo, malarak na kakahinang mo, biad diin na baha bang dum adlaw ko di sumambahayang, bang dum adlaw di hitunay mo in sambahayang, tanto malarak na in pagka-Islam mo. Mga maumaas palanggungan haagama Islam, hangkan tunaya in sambahayang, sabab in sambahayang biya ni sinsambat, amoy ni in pangilahan, bang in ikaw ka Muslim atawa kang bukom Muslim pa Allah ta'ala. Damikyan mga maumaas palanggungan haagama Islam, insambahayang ini, amura isab ini, imuna hisabun, tanyahun sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw mahuli, dabang atat kala di mayaw insambahayang mo, dumayaw da isab ingkatan kakahinang mo, damikyan bang kumangi insambahayang mo, na kumangi da isab ingkatan kakahinang mo. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Awalu ma yuhasabu bihi abdun yawmal qiyamah as-salah, fa in saluhat saluha sairu amalihi, wa in fasadat fasada sairu amalihi. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imuna hisabun, imuna bistahun haadlaw mahuli, ahambuok ipun hamuna insambahayang. Nabang dumayaw insambahayang, dumayaw da isab ingkatan kakahinang niya, bang kumangi insambahayang, kumangi da isab ingkatan kakahinang niya. Ay bima na mga palanggungan haagama Islam, misan pa kau nagpuasa,
misan pa kaw nagzakat na, misan pa kaw naghaji na nakapila, bang atat kala insang bahayang di murahi tunay, bang atat kala insang bahayang di murahi tindog, tanto bukundabun, tanto di dadumayaw in kakahinang mo yan. Sabab mayta, biya na sinsambat long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang atat kala di dumayaw insang bahayang, tanto di bangatat kala di dumayaw insang bahayang, di da isab dumayaw in katan kakahinang. Mga palanggungan haagama Islam, ang kantiunaya insang bahayang, sabab biya na sinsambat amura ini, impangilahan sin ikaw Muslim atawakan bukum Muslim, damikyan amura isab ini, imuna hisabun sin Allahu subhanahu wa ta'ala hahambok ipun. Nabang dumayaw insang bahayang mo, dumayaw da isab ingkatan kakahinang mo, nabang kumangi da isab ingkatan kakahinang. Mga palanggungan haagama Islam, paggapiapan jari kita sin Allahu subhanahu wa ta'ala mari pa dunya, hasupaya mag-ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala, na ay bimakna di dalumugay, imagbalik da kita pahadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naunuin subay mapatut hinangon sin kita, amo na impataurun ta in amal ibadat ta, pataurun ta in kakahinang karayawan, amura ini immarata, luto mattu pahadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hawaktu na asubuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, banghisiyo insarayaw-rayaw manusia, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Isiyo-siyo in himaba in pangumulan niya, serta dimayaw in kakahinang niya. Ay bimakna hambuok manusia, biusan sin Allahu subhanahu wa ta'ala kahaba pangumur, serta in pangumulan niya yaun, nausal niya papag-ibadatan pa Allahu subhanahu wa ta'ala, nausal niya mahun papagtaatan pa Allahu subhanahu wa ta'ala, nausal niya mahun pa mga dia akan kaniya sin Allahu subhanahu wa ta'ala, na siya na yaunin sab jakpat manusia, sabab mayta, biusan pa siya sin kahaba pangumur, serta nausal niya papag-ibadatan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nahisiwi sablong na ya Rasulullah insang ngi na manusia, nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Isiyo-siyo na inhimaba in pangumulan niya, serta kimangi in kakahinang niya, ay hambuok manusia, biusan sin Allahu subhanahu wa ta'ala kahaba pangumur, serta in pangumulan niya yaun, wala niya tiunay papag-ibadatan pa Allahu ta'ala, wala niya tiunay pamangadya akan kaniya sin Allahu subhanahu wa ta'ala, dahin hasabab yatu siya na yaunin manusia sa lugi-lugi na, sabab biusan pa siya sin kahaba pangumur, serta wala niya yusal papagtaatan, papag-ibadatan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga maumaas palanggungan haagama Islam, biya na sinsambat angkan tunayon sin kita insang bahayang, sabab biya na sinsambat insang bahayang ini, amu ini impangilahan bang in kita Muslim atawa kabukun Muslim, damikyan amura isab ini imuna hisabun, amura isab ini imuna tanyahun, amuna insang bahayang, nabang dumayaw insang bahayang ta, dumayaw ra isab ingkatan kakahinang ta, den hasabab biyat tu mga palanggungan haagama Islam, tindo ka insang bahayang, ay, tunaya insang bahayang, ayaw mo pahil-pahila, sabab amura ini sambahayang immarata, amura ini in muna asubuhun sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga palanggungan haagama Islam, maniyo tiyo patumtum, murah-murahan aun makawa sin kita niyo pangadjian, imahuli niya mamaid na ako halapal kasilasa, wa ba'ad, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.